Sundu tu kapag ta kagud kasuaban na bayno. Tadaw do bayno, limo, tadaw tulan koonom, 2000 duwa na hopadam duwa. Ato kapakatilang busom, ano misisa ta kad isang kamayang. Kinaringan isang kanyang sorga, kung sikaw da kasuabiti. Puriman kagoy haid. Lisino maya dat pinuhobo ham kapasian dit pinalasan udah damot. Kung sikaw nagi tu kasuaban iti, harakagot kapag yampayan dahay, maya kaisisan dat sambayang iti. Kalansanan dat alumis piramutan dahay, gisom dat asinon dat datamodon dat kaimbulayan na pelajaran na kasuaban na bayno. Paingka nagiginaw dahay nga paingo kabumonori mo, santab na padit susunod nagi pagangatan dat isuang na pelajaran ti nga tarimon dahay miampay dat kasiribang na ginawa. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po sanang suabon kumadati din sanan. Puji Tuhan. Tu kanu ta kapag angis-angis kagud suabon na bayno. Miampay sikap. May ko imbulaya yung nunuhot panambarasan na kasuabon iti it kituludot kointalang o lasit. Kointalang o lasit. Tumbayan ako it pagilitan to ko o insanan to ko iti mo kikinongaw nga right no po ko na oritan no pagyati lasit nga iti na nipon at asaro dati mo. Nunugyahot gigitaring ga hinada kayo. Harohit orongaw kudot hiti na padahay nga lamay. Lamay. Nga ino pa'y kagumuan dat kayo na orang ko nga mamarait at gigitaring nga pa nga lasit. Ila na did. Numandi. Ano ila lasit la. Nung ko basan ko. Lamay ko lasit. Tay ko haro po hot. Haro po nga randa suway ko ilot lasit. Haro ka. Panangid ko tabulod nunuhot pamungaran ko lamay gigitaring losit. Oh. Oruhan gala komondot losit tik ngon po tambayad ay kehom lositik ko gi. Lasit. Iti tulun nga komuyendot haro hi lasit bagi haro lamay. Nga ko basan na dit kagumuan dit o nga artis-artis no kuraritu ngon idu o lamay ay lasit. Ino po hit ano nagid imong sisindingom. Kito ta ko pa lasit to iti mangirak nga sangin tantang. Tokom kingaran-ngaran nandod ikomondo o pimos-pimos nando nga intay tirak nga ano di hinohit ilamay hit. Iho no po kagita alumista mo di ba kasumandakan dat sangin tantang nga lasit bo. Manghirak nga omi-somi sinirakod. Kulam no korito ngan idua itinapot suang talun ya bakas nga anaru himatit lasit poingko haro isiriba haro isawat. Idon palanuk. Palanuk day ko iti paus nga oyo hida haro lasit. Tulun nga haro hi. Sada nga haro hi. Haro lasit.
manuk, oh, iso na di komo na lasit ta tombolog na hara hara ka tombolog gud, hara lamay, tu ay sa Nippon. Ke kaintala nga lasit, komo na pala kaintala nga lasit ti lo nga okito non do lamay, okito lamay ti ko isuang po borsot malayo nga ay kaintalang non dahit gigi taring. Miyagal na po ko tasu, popokito na po siya di lasit daw nga tumugod mo ti siya tumugod mo ti siya popokito di lamay, ngano na pa sinda-sindaw itasum mangirak na po siya ano pa siya ano po di tasum wah tumugod mo ti rityo di. Nakura mahitasod dito ay tumugod na po nga mangirak, kano pa siya tumugod dat yun kukurodadi tulun dat ay tumugod na po nga ka tulun na po tumugod na po ay papakita lamay, ay papakita lasit. Yati no pa tumugod akan lagi paintungaw paingurado sa turas. Iya panda di turas sa taon tantaw buroy iti na po lasit tat ay taso nga nakura tu mangiraki tasod iyelo da mangiraka iya did tumugod nga papakita di lasit nga kada kaingatan iti taso nga rumagi ni pon. Mangiraki siya it naragan ni pon nga apataw na pod aysa no let aysa no kaintalangin let ni pon naid numan luko na nailuk naigiyok, tu aya kaylo mamuro sila suang talon mo nga inapay lasit ti di nga isuot nuridi kaymayaan iso nagiit kamayandot bantugon no giakareta pagandasan, iso o pagandasan di ulo, sakira miyagal na taso. Dati na pati pagandasan nga, takay giya magandas ka pirlet lasit bo, no di kandasan da lasit ka matud, ngon lagi tulon iduo, da sakira lumapaw, lumapaw ti yahihi ti di wagi, hariman ko koy miyang paping. Antakan di hila gereja kaningaw di kanihab, karuba na sangulo na tamanon, tampinay tayhong tayhong kardi. Ako na oliwan na ngaran. Ay katutun kay daw kasi aya ako mo ti di. Ido dagyadi na sampon nakabang kigondil kigondila mo ti di ni pon kuti kasi. Pagyan nakasuni rit di bagi. Nga sakira na padadid iti tulun magondos ta kano padadid ti lasit. Mangirak dilo nga kigondila na gidi nga okon na gidi ka podos nga kairakan na gidi ode mangaro di letasud papakita lasit. Yati na pati sakira tumugod nga okon hindi ka ilalasit ta pagandasan to ko. Iso na pohot ay kaintutunan dat tangolun mayad iso a tayangan, isay dako orahyan dat mintang tayangan dat tamburyo-tamburyo. Miyagal ko iti moninio poraha, mononoso poraha. Topot ka kopya ti kamuyendot, harga ti kamuyendot Dracula kabo.
Tapot ka kapiyad hariri ti Dracula. Oro hiya ano koy mo ti mintang gi tayangan da ti adihay, ako koy lada kayo gi, nga hingga iti kongonduan oro hiya no mintang nga miyak-giyak po mamintang gi, samponon pun da turus iyo himalud nga harohit iyo ponon mintang milik silik na modasi nga mintong ima. Iso no pakahot ay koin tutunan da tulun isuanggot harti sarita da pinungaranan da Count Dracula, toy ko imo ninio poraha, mononosop poraha. Irinon da itinopodon tanganak kabayan no pamungaran nga vampire ka. Ay lain no mo tilo antakan dit 1897 ato ko pa no nga susu. Ila no pasarita nga no kaintalang no. Manta didi pakadihit moniniop mononosop nga rahadi nga ay numandi pamuhan damay maya dot tayangan-tayangan tango video-video tay ko movie. Bahkan dot gisampiad katun-katun nga numan nga di wonsayo. Miampay dot ay rasuk tay ko jubado oitom. Nagi akon ko mononosop poraha moniniop danugya kontak idi moniop ko monosop. Monosop bogi, monosop poraha akon ko ay kipanampakad oitom nga anaru nagilasip. Iri nohot pamuhan gambaran pamuhandaman tako pamusarahan da tangolun dat iti napadi kamon da Dracula tay ko vampire nga moninio poraha angan aruh lasit. Mamulasit at nipon kabang. Tumadon da pakadid isaritan tid iwinan say wonsay nga montok na pod may pamatay tay ko may panio poraha nga akon ko isuot ay karaja idit osonong apangkal to mo di kakakaraja ti may panio poraha. Nakuro tu haro hitit ay sumap diolo kadaw. Paingkura ko da sumapil at paingkura gyat ino pa'y tayangan-tayangan nga nunuh kakandohot pangala takon no Dracula. Nuno pamatay. Nuno kod aylan. Sakira no pod miagal ko mayat da tumungag alangan da tingaw kagadi. Sakira no pod ay harumidupogon kurungan ngay dati tingaw. Tumod da si tokod tumungag kaguhit itiagak kot ngayon di tingaw langay. Iyo di katumbayaan dati nga topot ka topot ka kapirit yun di. Uman pokway tok pokwan no podi hom ay asilih nun dad sumandak talu kon ka iya di kan. Itigay Pontianak kiri kaddi. Ino pohit sarita-sarita tangolun dat arangaw ko nga ino pondahit tiagak kot tay ko mayata alangan da tingaw tumungag pamatay na pon da kago nga itolu ipanutup paray. Iri kan da pamadas pamubog aholuh kago patay kago. Nga hingga podi haro tolu bayno. Ay so no mo ti di tolu hoy do bayno.
Aduh ya anakku det ako ni kay talo no milad pamobogid di bo nga ino pagay talo hidi nga agat. Agat o kodow iri kakuaan di bod iri hot gunon kantok ulam oto patiri nga, tokoy di ataman det mangumbal isay di hot kauyod haramidok pagunam. Wah, umbalay tako badadi papalanggo tingaw. Ay di ataman det iya didit momohingi-hingi kapoingkuro. Jadi mamatai kakalo kamuin det Dracula hello nga, koni ko sonong-sonong nakuro. Kano pati sarita dongeng nga momoguno kagaya salib. Om, sekira manu timbako nga ino pa'y pinuluh nga okon ko ino pa'y gundol di pinulu nga okon ko tambaga. Ay, nugay don baka nugay gundol la bakakuk tambaga ko tambaga. Tambaga ko tima, eh. Nga momogunod pinulod perak. Toy ko kayuh dot ay ponobok gisombok kalapus sahila tundundu ka. Jadi iri na kando kakuaan dat apangkal to mo di ka mamatay ti Dracula tu suway ko momoguno salib mamakai na gid pinuluh dot pirok toy ko panuhak dot kasuhak ko gisombot tundundu. Iya di boh ka sarita dongeng. Nga iso ikagayat inopohit turos si di Dracula nga bulid o kitod isoromin. Komun po nga ino pa kay Dracula di nga bulid ko kito da turos daw diri soromin. Ay ka. Komun po nga sekira piagalan dati ti kusayem tondu ino po'y kamanang nga itik tongondu. Nakuro to kamanang kangko. Kagumuan ni ti tongondo nga haros soromin dot pikanday-kanday. Nakuro to haros soromin da pigit-tigit. Asarud kami hintang na tila mamihid-mihid. Ay, lolosuan nga manon da no kagyan ako di tacap-tacap ka hintong soromin. Kamanangan na po di ako nga paimpakit kasarin pay soromin no haran na po da Dracula pakayoon na pakitanon da ko dituras dilo. Potulan da kayo yala dituras daw nga moda si kagya. Milok ko kita turos daw sendiri kamo nakuro. Di ilanom kogyak kogyak ko kita turos daw sendiri ko moda si ko arohyan ko kita turos sendiri ko paingkuro. Paingkuro kayo. Ay mayaan ko kita pamurasan da ko isaramin da ituros da ko sendiri kamo. Kuy mo ti dayo ay mayaan kapi sumano ay. Moy ito ka nagyain tong saramin iti hom. Aya. Paingkaka apo dalot kulupak kumato mano kudad o kita lo garis soho di kangkuno boh. Nga iya di gadit mulok-mulok po dagya. Muh tuh di nga rumatu di ti dia. Minsing umbal no matindad hirid taguangan saramindat mingka na nga ay hilo na dagyalo kangamoy. Ilo kiray nga ay paingkaka apo dagyat sampug-sampug po dagyan laho di ko ay ulom na kurula tu o tigas kanon mintong ngo kiray-kiray kirop ay anaro iyo padadi di dong kambing o kirop tu anaro
orohian ta kami mintang ga saramin kamu. Ay mo ti ni ko kuan po dati orohian na mintang nga mongintangi let man simbanay nga, to kono po orohian nga mo ito konon do pamuhon dambi turas sawa konom. Ay, iyo ko padagian ikuo ka, hmm, mongirak non dong ha, miagal doho tumitom mo dihot nipon. Ay ya, ilo nagyadik ay nu ilo nagyadi tao sonong mitom mo di lo nipon gi. Tumbay ano kud ni ko orohian nga ito kod ay kita turos dati nga ilo kakat Dracula nga ay orohian ako kita turos. Iri na kahit senjata det mila dati gunon da sumap. Ih, nga kada ko tumbay sarita dongeng matilo ni ko monopot giso modendem aiso pot no kitoh kopi dati haro Dracula hingga gya korohian ko kirop po karabaw ko, kirop po kambing. Dong kambing mati nga anaru kirop. Wah, ino po dihit kaintalangan dati lod karait ko ilot kokitanan da turos kopio dati. Tuhot na po nga orohian kawid ay kokito turos do kayo do ipoin tapot ka. Kadi mo na potom to kayo mati orohian gi. Ipiyahi ratu santik idi iunduk nga daw nga miloh na pom haro pohit iya di pia kalumison kadati nga iyo lo idi nga apo opuas di kalumison daw. Topot kamu. Iya ti pia kahinsom dati itong akusay nga tako po opuaset ay kagalo ko pa dad ay kang kuyo ho gi ay kagalo ko pa dad sigu doroni hoy kang no ginamo. Tumbayan ako dat iyo kayo ka daw nga, kagalo ko pa dad ikuo. Haro ginaw dati miyagal di bo. Nga man to no po himulok ko ipomagunan na po intopot bo. Nuno na po hit harod idati kaurasurosan datid api ay lanom pa kuro no nga ngaran nga iri na turos na ti. Iyo ti to no. Poirakon to no po. Torimon no poy haro. Tu iri ni titahak kinorohingan kumadati. Nga pain kukurohin dat i jarum sana jarum sini. No kagad pemungaran dit botox kari bot yung kongon duano kongo ilod di tu obas. Man darumay latadong ko paparong arunguin dagi anaru. Hiti nga tumatak ganito lang nga daruman nga gumuli kago. Oh. Pumatat ndo nga ilohodi. Iti munong wan darumay nga yun do din nga singot o botox. Wah. Saira no pod oray tanot ay iti pamusarahan emosi dati nga ngon ta kanon do potopi ko kumad karuhang tay ko pasangan. Iyo kayo na pohom orohian kawinangku dot okito di pasangan no pain kukuroh kokopio. Pagulunon dati iti miuhang-uhang lagi lagi. Pain kuro di miuhang-uhang lagi. Tay ko hapo miuhang imo nguntik-nguntik lagi. Manuh kawid oylan dit sumandak tay ko tanak waguh dot pain kuroh kokopio.
Kagumuan na po nga lisakon pa ko, it ngaran no, manukoyd oy landit kunti kon no ngaran no. Kagumuan no mo titit tangan akwagu tay ko iti kangonduan nga inapay ngaran nga, kani ka iri ngaran ko piya daw pasunudan paingkurat edsan salumin di mauntik-untik na uhota kadit sumandak isay ngaran no ka nga no manid imo na potot edsan salumin na ngaranku ka. Iri pinasunod no ka haro po hit na maglemo, Hindi. Kagumuan iti ngaran-ngaran dat di Facebook tay ko di YouTube nga, ako itumayan no ngaran kapia da kaulo, eh, mostid ngaran glemo ngay dako. Monopot mo ti ladaw ngaran. Nakura to haralat na maglemo, tu madad-oy-lani ngaran kopio, dahulu naging dadit ngaran da kampung. O ti ngayaman da oy-lani ngaran da kampung. Lahowan ni ditambalot nga, kada riti ngaranku di la kampung. Tu kaubasan get ti ngaran-ngaran da kampung nga angaraat mo. Hundianet isay nga pamungaran ako, Ibulangaw patoy ko. Iya dumari. Jadi mada tokod oy-lanit nagingaran nga mada nad oy-lan. Momonsay nanda ngaran dat pain bida-bida, pain suway-suway. Ay say bagya salaid dit ngaran dat miagalid di bo. Nga kada pondod modosi tay ko itinupagyan miuhang-uhang nga haro ni ngaran-ngaran dat pakayon ta ko bo. Tu iri na kagay na maglemo. Jadi sayra no pondod kapin tutun. Nah, kapin tutun nando. Nunuho podasih dakod oy-lanid dit sumandak tay ko tanakwagu da kayo. Tatap nandad madad oy-lani ay satusin lagi. Madad oy-lan dat ay satusin. Moy nando dieting, makan, minum nga iya nakasari balanja tu. Madaid oy-lan da ay satusin. Iti na patang ako sayom. Tatap pa kagad ikusay mo malanja paingkuro maritiyod Saya bayar kan sumanak tidak payah. Tidak payah. Saya bayar. Tahu-tahu mibagal-bagal na itsuang pakit. Nga mada imad oy-lan dat ay satusin. Ipanampakay to may napod dieting napay panampakay datim iri no hit iri na ibobos. Iri nit ayso no hot alumis ko suway ko pilyon datid pakayon da antakan idi. Sakayon koreta madaid oy-lan da ay sa koreta. Moy no paniwa, muniwa koreta, molosod don tambalut, molosod don tampinay. Kan ko iya di ka. Madad oy-lan da jalan kaki. Kombal pa molos sa kasut Elda Andrew. Tu madad oy-lan dat araat na kasut Handiapon dati sumandak ko kito, oy panampakay nga ihirti mamalanja haro korita. Bayno na podim handphone nga nuno na bobos iPhone. Asa haro ngay haro monolipon. Sikit-sikit monolipon. Nga naku mah nalakon na ngay saruan ako monolipon dat dieting yahay kamatu
Irin po nga imiuhang-uhang gi, oy sayra na di kakawin, irin irin na gid kain talang mo ti di lasit ki, kain talang nga di lamay. Topot kad iyo di sumandak tanak wago na di. Antakan dit apo nakakawin nga, osonong ngogi, kasaduh-saduhi sumandak nga ngon nga inu tanda nga ikosodon, ilo no di ta osonong ka. Kon ka iyo di kon ka iyo di kari kasawo no di nga kasaduhi sawo nga hinggo na matonu kadi hinggo di matonu ka. Toh, palad. Hilo na gid koin talang nga di lasit. Kasawo di nga karita di nga iso di hingga di karita no digul nalasid den tambalut ka. Akon ko paingka kod di kadik nakasawo. Aganda di pananansawa kanuya kan. Iyo di aya aramay no gi dilaid. Iso no pohot ay kokuaan no kuroh nangkutit ti koruhangan, borosen no padatid iti mikoruhang, harohot kosusan tei ko apangkal det ay menyelesai nunu-nunu ha masalah nga nakuroh kaduduoh na padati nga mada toko det mintong nga mantad det ay tinan dati sendiri, mantad dati sendiri. Tapoti mo ti giaki, mantad ko ay inapay pangintangan dati nga okon ko idati i masalah, iri no kakuan det o susaha no manalasay. Hali piad iyati no po nga o kitohit kolomokon dati diri nga ato kay magakun. Iri no kakuan det inapay masalah nga o susa det salasayon ti mikaruhang. Nga iyo di na ribo, kapuri manto ka no pod iyati ipoin topot, topoti iyo di iyati ito nga kusay sebagai sawo it tapa tapa ngai i sawo-sawo ngai sawo kusay. Iyati nga harohi it kondos dati, egoh dati, haro piah sala nga susa ta kay magakun det sala. Miagal ti turos dati haroy o kita dati i kolomokon nga it kelemahan intana dati turos dati ay atagap nga ay magakun da atagap, atagap ako iti ka. Okon pon kasumandakan ka daw iti tina-tina ngai, ibu-ibu. Iyolo pia kadaw nga tok hinggani magakun det painsala ki. Susah-susah tokoy mo ti kapiad ay karuba tei ko hara ti pikaruhangan det sala, akun sala. Haroh pia nga ointob-intobi kanto. Kagumuan no padatid iti mikaruhangom tok misap kasari no po, it maano na pod isay ka manang. Iyaw pia kasala nga sumapi kasari. Eh, iri no kakuaan dot itinepot pikaruhangan nga haray kaperluan iti may dating ki. Muhat-uhat ako matid, naku rumadi to may dating ka. Nga ay mo ti suwahen na mo ti tasarot ti kamulakan da pasal da dating.
iti kamolahingan suway no dila tasarod pasal la dating. Iho no pakasarom iti no antakan di moy nagi-dating. Ti no pa sumalian imem panawd miyempay di Tambalut, kusay tondu, nga sumaliwan ta kamim panaw, nunuta modon. Aramayan no mimpanaw, aramay bagyapo. Kulom na kurgyari tu aramay no mamanawd miyempay di kauhangan gi. Tok, osadu piyahit sakira sumakay karita, sumakay bus. Osadu piyahi rikoton nga, ay osadu, osomok. Tayon na gidad osadu mantada sandakan Ilda Wilis. Ongay keke miyempay di sumandak daw di laid gi. Korikot keke nga manu podad. Korikot podad hilok kondingau uhangay gi. Kulom na kurari tu iya di oy. Iya di na maturik. Osono kopyo kapuriman aramay no pod. Oy, angay ohuyan, asiodop, om orohian na pod paingir ikaw diri somok. Paingir ikaw diri somok. Okon pundod ikaw gihil-gihili longon. Kagihil-gihili longon longon sopi longon. Ay, hiri na matid. Iti dit ngon kara-karahay ginawod kapurimanan mo. Om suay pondoy momikaran. Tu oylan no ti kamulakan no siki-siki tom harakaran gi. Kada borosod ikamulakan iti piat nongkolohi nga haray karan. Nga iti na po tamodon dati dating iti kamulakan ngai. Tampinay Melbourne. Nga nakura tu haro dating mongoy dat oylan to kada lasit tidit sumandak tay katanakwago mantad. Hindi. Nga no kadid koylohi ngay momoli sa kalasit. Antakan na po dit apa nakasawa nga ay so ilasit. Kakawin. Kasawa no di nga lasit nga ay no po di nipon gin. So ngingu kakar po di lasit to nipon. Hirin na gid oylan. Yo ti kopyo koy pamakan. Ay ya. Susuhay no gyati tangolun bagi. Tam iya di na ribo. Iri no kakuan da harlo dating. Tu mongiloh tokod paingkura dahit sumandak te katanakwago ginawoon dati. Nganu kadid o tiriki milay popoli sa kalasit. Ay. Ino pahit numan pangunsuban dahiti nga miloh na pohom nga ay bagi agal iti bo. Iti na po nga pandangan na tomod. Saranan tay ko cadangan. Cadangan na tomod nga pikiro-kiro dadot santaun iti piyambolutan. Alaid ko piyo nga apasanin daki. Pikiro-kiro santaun mahadandad ay tutunan to ko Tambalut dati. Pero linaid do kayo do miyambalut. Harohi kopi kito no hom, bah suab kumawin. Harti di ka. Nga hari gay piyan to kan molohing lagi. Weng kuro di piyan to kan molohing. Iri nga kakawin o kito hilasit ki. Harohit sambulan na miyambalut o magano na kaputusan na kumawin. Harohit onom tulan magano. Harison taon magano na kaputusan kumawin haro 2 taon.
tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, ujung-ujung putus. Palad moi na di pamiru bata timpu ge. Ay, nga ino po hit ay cadangan dahiti nga son taon no po nga milono. Son taon no po miyang balut o porlu na did harohot pongogos miagal ko pertunangan. Hmm. Jadi ilo not tomodon no po may dating ilay kamulakan nga okon ko karamayan na tomod nga aramay tiga may dating ay ge tokoy. Miagal dit irini komon da tulun dat iti napapamagunan nga yaw sangano ka. Oh, so nung purimanan. Purimanan dat tumo na bilatadaw. Eh, nga sorohon na dati tomodon tujuan tumoy dating. Mongiloh toko mongimuay. Oh, mongimuay, monoinu, toinuon, sariukon nud paingkukuran ang kutit kusay tay katandu dat bakal-bakal dat koruhangno. Ih, mongilo. Guntogod nang kuisyat ti kah. Nga amo tiga guntogod dit mi kakawan lagi oy. Milat tumugod. O susah tumugod. Dit miuhang-uhang lagi. O binsianan nang kuisyat ti kamu kah. Iri nga ilaan ni nga ilaan nga na po bo. Mostid ilaan nga dati. Kadim mo napot kapiyom ipiyahit balalay gadya nga ilaanid ay asihat kamo nga babahayain dari mongilaw gi. Bahayain no mongilaw hiri nga ay tamod-tamodon nagya may panikuhay kang anduanom ulam ay nga tapati mo tiri kada gisa makakawin nando nga aya adi tumungaga balalay gadya nga bahayain mo ti diri iri nandit bahaya di diri sumuano bagi. Makitudok kod Elda Enrud paingkurad momorisan. Momorisa kesehatan lo tau nga usay lah. Jadi ino po di hikomon da dating ako ni katamod-tamodon dat karamayan na tamod da sumuliwan haro tamodon dati. Ilaan dati ang paingkukuran angko ti tulun dat ay isyo na matindohot ay nuridi pono kakaruhang nud mantad dat kakawin gisam iri no kakuan dat porlu hiti dating. Okon ka tes pawo tampi na Melbourne. Monis mongilo okon ka tes pawo suai ti ganda tes pawo gi. Kada ko no oson tabi kasawo bo. Jadi iri ho tamodon dati dat amo po sekira may dating. Ilaan dati tu kakawin na po mati gi. Mosik ko nga isiyo na o kita no. Modop isiyo o kito. Inipih matu nga iyawi to kito isawo. Modop ko nga ipaintalad isawo. Oposik ko kaswabon gulo na pod o kito isawo. Makan isawo to kita no. Monsu isawo to kito. Kumaraja sekira mamutung UTM isawo karuhang no mamutung. May kaday isawo karuhang no. Disi ano po turos
di sia turos di sia kaboboyohon iri no kakuaan dat ila anda tid apa kasawo. Nah, nga kadi boroskopyo ay tumali bimatid ipamusarahan dati itit ikitit kikaruhangay mimbulay kapit iginawa datid sayrad haronan da masalad isuang pikaruhangan nga kaumbali dano kapiyod tumahambay ti ginawad monasalat kinumawin kada kaudut kaumbali kapiyad har ginawat yun nga tumali botomon nga sayra na pundad pausawan ni ginawad iyadim irinan dad harahin det koreko tapitong kiadan. Iri na ngay da kakuaan dat kada gumuot sumandak tay katanak wago nakuro. Agayo panasalan no kakawin aya may kuno gidagyadi kuwadi ka gumo na punda sumandak tay katanak wagod ombalutan no nga kakawin ko nando nga kopyodo nando disawo mimbulay ni ginawa sumunod osonong imatudadi kuwadi ka apay ako gadi kailom isay ngay sawod ako isay sawod ako tiditi bo sigog kay dit akon to ki sawor riton gogi okay contoh lah kapagalan sawon na pod edsan salumin nga Nuria pioduh no di pigogol no di lo di nga edsan salumin na poti nga i komundo playboy di laid kanta lah jadi ino po dihit sumandak kasi di laid nga idela dawayan pioduh na di sawo daw inuria nga katali bi isuang ginawon ay ay kanta dadi o bintog di lahyaw di hoy ka haro imo ti korahya kasanangan itit ay insan ay haro sumandak ti katanak wagom kasawo ay so hindi ginawat ti di mo ay osonong kanta dadi hi Widi Osmanid di ka kanda dit saunong ay soro dad i John Mataji mo sinawo ko di ka kada no ngay pumusarod ya di kakawin tu nakakawin to kono di no kuro tu ano numan pilio dit apa nakasawo ilo no ngay kakuaan nila dating ilo pilion no gya dit antakan po di kasawo to kono po haro lamay siyo ko ginumul lamay ngay lamay nga lasit ngay no polo nipon to kom iri no pilihan dati kuren po ngon katundo inggararay oke jadi ilo tomodon ilo dating kamulakan iti na podi nang kasawo na di may dating tok haro podi dating ka nakasawo porlu himo tigad iti nakasawo o porlu haro dating ki sopi duo may ito ba dadi mo ngulang-ngulang di laid jadi sekira no pod ihati no pohom lumansan tokod iti no pod pikaruhangan nga harohot hubungan dito sonong ino po'y pagangatan dahiti pakitanan dati isay to kokopyo irihot kunsi da pinatahak aya kunsi no po pinatahak nga may no pakitanan isay ko kada no lilisok ko ihati mi karuhang mahin sumodia to kono sumilih dot isay to ko di pentopot agayo na kanu antakan no po di may dating
okorenakan, ih, nga atopot no po nga agayonakan no, sayra det ay mikaruhang, pokito no pod agayonakan no, kada no may lisok-lisok ko orohyan kod mga kandobosow poboroson polopokon no pod orohyan ko mga kandobosow ka. Modop godopon ko, pokito no po godopon ko. Modop tidur mati, pokito no po tidur mati, ih, kada nalilisok. Nakura tu iya deh, itinipon, pokito no pod haro gigi palsu no, idun kada katingay mad pokito haro gigi palsu, pokito no pod di karuhanggot haro gigi palsu no, ih, moy do isian no po nga kasadia, iya nga kasadia det sayrad poin topot pakitonon natin pikaruhangan. Kada lilisok ko tu irini momonsod inapon di pikaruhangan idi nga akoy ngati sawo, ano pon da kaingatom paingkuran da katutukon. Tombirangi kopiodo, kopi gogol nun datu akaingat. Pakitonon no pod agayon na kanu ikaruhang no nga kaingat tumugon sa katagayo takano. Ih, sayrak mongontut porongohon no pod put ka. Kadad kakato ni pakaw sampaping ipet tasis nga ano orongo. Oilan po mo ginaur. Iswang ka karita manaw-panaw, aya mogontut ako hoy ka. Oilan di karuhang mo kabosaramin, kadad pologoson. Tok iho ti nga ologo ditantut nga kano gid di karuhangom, ay moy kano moy kano gidin da pakiporisa. Mana gidahi tarus taranggot pakobongan na patantutom, ay asa na nga tiyanon daw moy kano gi pakiporisa kano gi aya. Jadi nakura tu pakitanon dati tu iati na pati nga mikaruhang. Ay so iyo gialisokon no mikaruhang tapot kapuyagi. Nununo po nga ay patut tat kaintalang isua nga pikaruhangan. Haro na po lisokon nga iri ni momonsed ay timpunon na miodo kopi gogol. Oilan no pagyari nga oingatan nagyan do. Iati nga kaingat, ikaruhang nga kaingat. Pangakan-ngakan ilejik ka daging ikaruhang no, kailo ko. Moy ikaw akan pilion no takanon di siyo. Oilanod orohyan ni siyod manginom bito nga sogit. Moy to ka akan hilak kaday makan nga oilano no mangudar oh. Man napohot milupanas sa di siyo lo ka. Ay siya manginom mo to sogit. Hindi. It bobol yun. Oilano nad inapay karuhang no nga asanangan momogunad dit pangiluning-luning ngay. Na iri nandad. Iya indo nga kailo kunad hingga bolion. Tu oilan no gyam hingga pakayan di karuhang. Man to kunad iati na patihom poin topot ta itaguangan dat karuhang dati. Jadi moy poin topot tako pakitonon dati kaboboyhon da poin topot ta isuang pikaruhangan, iri ni momonsed inapay pikaruhangan nga kapirati. Alay no matititimpu dat kapiratian iki. Hari tambalut tat minaboroso ihon no pohom 3 taon, 3 taon dahad ipikaruhangan
Kopi rati nagiahay kah? Alaid mo ti 3 taon. Pira taon na kayo yako? Um, saling menerima nagi. O gumo gati bo pangakan-ngakan, ikaw boboroson, kaboboyuhon, ilo piat ino-comment ako ino-kontut nga, "Oh, koni ko kontut kom otori mo di sawa no." Haroy mo ti 1 taon ko mongontut nga otogohod po'y sawa. Eh, kumano pa nga apo katori mo, eh. Apo katori mo dia. Oh, Wilson Matatli mo natulan ki. Tok, puji Tuhan tu aruhay. Buat tahun-tahun ni matiwa ko na makapirati. Harimang ko igisom ti kolohin nga. Apo kapirati? Kada na did you did aru give me karuhang. Milo na pohom o insanan ta kano pod imi karuhang nandam. Mirati ta kano bo. Piro na taon na ko mi karuhangom. Osonong no da kapirati dat timpudon do. Ologod potay tantu ti karuhang no ratian no. Bong kami susuan. Opasik ngay ko kinologodo nga no ratian no. Agayon na kan no ratian no. Kay tumugod. Komun pag di kapirati di nga. Kono tumugod dat awayaan piado kayo. O siyaw pamamanaw di karuhang no karita. Nakarati kano kada ada. Poy ngigit patil. Poy tide patil. Itagwangan na kinarahingan nga. Ihati no patihom ay sa imila dati lisokon. Ay lan to ka kinoreng atutunan to ko okito to ko. Kada to ko no pangudut. Tu okito ay laan to ko kinarahingan. Ino po hi pangungudut dati kumakinarahingan irine mo monsed. Ino po hi kaisisan dati kumakinarahingan nga osadu. Kada to ko pauduto ako posiyon dati kumakinarahingan. Okunon dati kolomokon dati. Tu sayrad okunon dati kolomokon dati nga irin na dahit mongin ruhay da iyati na pohom ay milo to ko mundar itagwangan da kinarahingan. Iduso-duso dati kada na dati may polisoko nga okunon dati itagwangan da kinarahingan. Ato kano po okunon niri lisokon dati irine mo monsed ino pa'y duso hindi nga ikaw pusan dati. Duso kaupusan. Sayrad hari lisokon dati paingkurag yadid. Manda kinarahingan ampunay. Ikaw boboyuhon dati korohian dati ako piyontok kot itagwangan da kinarahingan. Kinarahingan nga ay milam manghup pamanimban sayra dat dati paintalangon. Miagala di mi karuhang. Sa kirano pod hari kaboboyohon dati dati okunon. Paingkukurag yadi siya dat katarimo menyesuaikan diri sa kiranad asio ailan. Jadi itagwangan da kinarahingan ilo ikadaw kunsi takolo harotit kapogakunan dati da paintopot. Okon ko haro ko iguan ay so dati kasumbungan dati nga ay iyati na po mintalang tako na pod itagwangan da kinarahingan. Hinggo ngayon dati isa ito ko di. Ay say ato ko'y milod lumisok ko itagwangan da kinarahingan. Bah. Ay nalihuan dilo ayat. Ayat to kano po nga isuang 1 Korintus 3 ayat 22. Dondoh no pati nga iyati no pohom oyoyo no kita dati dat maya dat pagatulan soromin. Nga ori kata timpu iyati no po nga kokitod miyampaid atarang turos sa pituros. Ompain kan gi kadaw dondo. Iho no pom ako ikailoh dat oinsanan. Ako ikailod agumo. Nga orikot nan dat timpu ay lan ngay kundo. Dat
paing kukuroh ako kadaod ay landa tulon sa pitulon. Ako'y kailom isay ti kamoyun dat ay tiyumin la Jimon ngaran no atutunan. Karuba ako piya di enro nga ako'y kailom paing kuro kaboboyhon di siya. Bahkan ikaruhang piya siya nga o kani ko hatus piatus ket kayla siyang paing kuro ka piya ginawa. Karuhang daw gi. Ako'y kailom paing kuro ti kamundat Rachel Gonsong. Turos ngaran atutunan ko nga sayrad ori katatimpo. Iho nga kaylo kum isay ko. Iyo ko nga kaylo kum isayo ko. Haret timpo da ori kot iri no mo ti ikain tutunan dati. Jadi ikatumbayaan iri kasari no pay katumbayaan dati. Isuang gi pikaruhangan haro no pati konto bontoko. Isuhang dot kaisisan dati kumakinorahingan haro no pati panumpali dorogon kumaha dati nga may na dati pasarah ko pasen dati kumakinorahingan moy dai no pahit pagugumbal ngay rogon idi nga anu dati mo nalibamban. Tok sanjamang pudi bay no gi. Apo mo ti danay bola takot. Sanjam di bay na paing kuro di lo ay sa matudi suab tu sanjam di bay no. Nga hari Minggu gyud di bay no hom ay asisimbayan takot ti maganu-anu minangudot ti di sitangah jam. Kano misisa takod isuang nga sambayang. Kinorahingan isuang kerjaan sorga kon sikaw dot kasuaban diti insan pakagud na limpupusan dahay ti kaisisan panambarasan da kasuabon. Hingkod agumo inembulayan dahay right ko piyambalutan nagi pikaruhangan labi pandah dot kaisisan dahay kumakinorahingan. Nembulayan manilaan dahay dot isuang dot piyambalutan pikaruhangan nga haro kaperluan dahay papakito papaintalang paingkuroh nangko kababayuhan dahay itaguangan no. Nagi itaguangan dot ay karuhang dahay. Tu iri no hit momonsay ino pay pikaruhangan idi nga haro hapiratian. Akon na po ko papaharod kasimbanan nga ikaruhang dahay nga mila nagid monorimo mumbangan mudat moyd kapiyontok santab na padit kalomokon nagi ibahiton da isuang pikaruhangan. Paing ka nagid itaguangan dot kumakinorahingan nga sayra dot akunon dahay santabi kalomokon akunon dahay dusa-dusa dahay nga iri ni momonsay ino pahit ay kaisisan dahay kumadia kumakinorahingan nga asanang mundar milad pawonsayon mila paburuan mientak di karahian nga agumuot kalomokon dahay maya nad ay kaandasan dahay isuang kaposiyon nga mayahay uhupay kada palaga say rogon dot ay magano kasiwatan isuang nga timpo kalomokon dahay. Kung sikaw Tuhan tu hinakad manahak da pantamangan sa ninaro tadaw do bay no. Inggan na po rikoton tindalanon buru-buruan dahay paingkan gi kalidasan dahay nga mano patumboyo mientak di karahian. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaun sikaw ginapagyampayan dati kasabon bay no. Mo giangar di latasud papakita lasit Hinako po kapiruba takod kasuaban da suab.